Kublai shibuni PIY bapeja kanika video ka pementa kasngi dekat kum ka report bala update dau Chief Minister jungka Tripura Bidlap Kumar Deb haka por khanda shitang haka South Rig Jamang Arhajar Arpau ila ong bala don shu sa khatlai ngot ki ba test positive coronavirus na po ka jala Tripura kentup yaki arngut ki khana ret bat menta baro ki bayo yakanika jingpang hapo ka jala Tripura kilong ar khandai ngot kentup yaki arngut ki blakot ki badang sa apdeng ka jingsha sumar lani aktif kes kilong ar pnyongot baro tiladang khain lang baro ki bri ki bayo yakanika jingpang COVID-19 na ki jala ba pher ki bahap hapo ka North East India menta kalakot syaka lai phandrungot kentup iway na po jala Meghalaya khandai ngot na po Assam iway na Mizoram bat arp nyongot na po ka jala Tripura kumbang itip baka jala Tripura kadai ka jala kablalaj 100% na kajing syakta jong uni coronavirus hakikat tu kanisngi henrai menta kawanjia kumne denga syukwa pan ajing mut ya pi ki paiba nang syuknong jong ka jala Meghalaya barok kawai ba haba piyat syarum syaneng lane pilet syanuru singa bahaban long kiba pikir kiba sumar lade ya lade namar bangimla banyo i dalake jong ki khmat kumnu umi bat kumnu urung uni kunyang coronavirus henrai phimdai banting ya uni kunyang but ya ka ai baka sarkar klap tha yangi banne iwai pe iwai te khandiat nginya ngap ya kane ka wai ka jingpen bana bla pen bana da ka sarkar jong ka Meghalaya haka Shitarik Jamang Arhajar Arpau ka sarkar Meghalaya kalabu ya ka online registration form ban register ya kitu kinong Meghalaya ki basa kut syaki wai pat ki jala lain no syakathain lamingi jongkari India kitu ki bakwa ban wan phaino syalaka jongka jala Meghalaya ki haban pendap ya kane ka online form haka website meghalayaonline.gov.in/covid tangkini ki khobor menta kasngi Kublai shibun